ngoba zona zisiwe emsamo ngembeleko wena awukho nje nawe koyisiwe emsamo musu ukuthanda lento ukuthi umesisi awuyena umesisi wena uma ba angazi nawazi nimehluko anwazi mehluko nitshaka ukuthi nomesisi bana ayina sithunzi leyo nto ayina sithunzi wena umabani ngoba wathelwa ngenyongo yakini la uzalwa khona njalo mesithi umabani nawe uma usithi umabani uvuka laba bananisazi nizulu baba angazi noma nginamanga yini unkosikazi mekhulu uyamlapha umlaphe athi mengasindi bese uthi abuyele kubo wena lokuthumela imali ngoba lokhu sekuhlulile la sekudinga ukuthi ayolashwa yike ehlale umabani wena mawusumesisi sokubuyisela lapha angazi noma niyizwa yini yikho mebelethi nganokukhala kumele ayempi ngoba uzoqala into entsha angakaze ayenze abakuba bazomvikela kahle kunalabo bala ifika khona yazi okelento so ke walandela ukuzokwenza lo msebenzi wokuvusa lo muzi uvusa ngesibongo sakho yiki isibongo sakho ozalwe naso sothi kulomuzi owakhile kodwa makushisa impephe phansi uma wazalwa kaMseleku ubaba wakamngadi njalo masiyemsamo kubizwa lebongo zombili yilokho bizelwe khona so wakheke lo muzi wakhe kulula wakhe kunzima ubamba uqine ubambe ngisho kungasavumi ubabe sephungukile hey bakithi omabethu babehlalo baba bahambe futhi bathula uzungazi wena ongazi ukuthi uhambile azaqamba manje emfuleni hayi ufikile bale kodwa nje beshayela ama truck nje ufike sekhwalele wahamba ngingakazi eqamba manje ngoba uvikela hayi mina nanganikhuluma akasabuyi iyakhela nentombi eThekwini bakuhleka abantu mfazi oyisula wabona uJob nengane ayikho ingane engahluphi bakithi kodwa wena obhizi wahamba uxoxela amanye amakhosikazi ngokuhlupha kwezakho onathula lalela neza uziyahlupha kodwa athi zithi meseyihluphila bese yiqoqa ngesidwaba ntana makwenziwa kanje ngithela ngehlazo kuba wena uhamba uxexela lonke izwe le fana noma nizela inkosi angazi manje yakwenza ngangibona ngasekhaya amakhosikazi athanda indawo aqedile kushumayela manje athanda indaba kusonto thi hayi inkosi yami ingene ecule liculo loqala abantu asicela manje akasitshela ukuthi sikhuleke sime mama kuphi bafuna indaba uthi la ekhaya inkinga zakhona into nabangasikasi ukuthandazana bafuna into abazohamba baxoxe ngayo bese behambile badla ukudla kwakho bathekele kodwa yabona nemebesho ngiyabetha ukhazi ukuthi sikhuleka lapha nkosi yamave sibusisile uNkulunkulu la ekhaya awuthandazana nje bafuthu uthi aqhubeka sibusa ngalokho ngitshela nje nkosi yami ubaba awunomathemba eThekwini kunjani sohamba sihleba ngaleyo ndawo wena ngithi awugoqani konke nje emantombazane egoqe ngoba yini wenza lesivumelwano sokuthi izingane zakho zingahlekwa zithuwa abantu zihamba lapha zithuwa abantu ngento ephuma emlonyeni wakho noma ngabe ingane isinjani ingane yakho ngithe ngishuma lapha John emgcwabeni ngathi uzofika ezulwini usugqoka umuhlu njalo nomqhele wakho athi uNkulunkulu ziphi ingane engayibeka esiswini sakho uNkulunkulu ibusisa ushinyala kwezilawo manje naphakade amen siphakameni sithula imithandazo nezicelo zethu uNkulunkulu